Ngatho cia mwanya muno ni undu wa gucoka ndirehoka no urathii na mbere wega. Kare Nyamu ni akorwo agishare a new talent na fans ake talent. Arauga mundu wothe ugukorwo akienda atumire talent yake ni agukorwo akimucharge some money kana ni aririhagira tubesha tuigana ona niguo ahote gutumira talent iyo. Na talent ino arauga iroyana na maundu megie music na akorwo akihithuria ndeto icio kuria agikorwo akiuga she is now a new video vixen in town besides her being a senator. Agikorwo akiuga ni arikaga tu videos kana ni arikaga tu side gigs twa gukorwo ari video vixens, na ni ndeto agikorwo agishare na fans ake na followers ake kugerera nenda ciake cia ukinyaniria. Very excited agikorwo agicokia ciuria cia fans ake agitariria itumi iria iragikorirwo igituma akorwo ari video vixen kana kire kiragituma akorwo akiuga now she will be charging niguo agikorwo akiri featured na music song. Akiuga ino ni barabara njeru ya gwetha tubesha na tuthendi arahingura, na ni ukuona uria agikorwo agicokia ciuria cia fans ake aria magikorwo makimuria kana hihi wana artwork in those music videos ni arigigicharjaga. Akiuga ati this one was a gospel song koguo ndanagikorwo agitwork and they will know as they move on if at all she will be charging. Wona niguo kana gutwork ni some very exciting news kana light news ciagikorwo cikiuma mwena uyu wa Kare Nyamu.